Yesu agira neza. Yesu ni umunyambabazi, yadukuye kure. Iyo tuvuga ubuzima twanyuzemo, abantu bagira ngo ni ugukina cyangwa se n'ibyo abantu bavuga, ariko twabonye neza y'Imana. Jewe uyu nguyu ubabwira nabaye mu buzima bw'icyaha, ubuzima budatunze Imana. Ndibuka byo Satani yankoresheje ni byinshi. Umunsi umwe 2006 navuye muri Kongo n'amaguru shika hano muri kino gihugu cy'u Burundi. Cyo gihe umuntu yari yamwoye inzoga, umuntu yari yamwoye urumogi, nta buzima umuntu yari afite. Nafunzwe inshuro nyinshi muri Kongo, nzira amanyanga cyangwa se nzira gukorera Satani. Nafunzwe kenshi, nahanwe kenshi, ariko Imana yangiriye neza. Ibyo byose yabidukuyemo yacu, yatubereye Imana, yaraduhamagaye uko yari dufite umugambi. Naje gutahura ikintu gikomeye, nasanze umugambi w'Imana ku bana b'abantu ni mwiza. Reka dutangire dusenga Imana, kuko ibintu byose dushira Imana imbere. Mwami Imana Data ujagiye mu turo bwera, turi hano imbere y'ubwiza bwawe Mana, aho tugiye gutanga ubuhamya bw'imirimo n'ibitangaza wakoze ku buzima bwacu. Twebwe abo wakuye kure, twari mu mwijima, twari mu bata bwa Satani, ariko udukuruzi neza yawe utugira bagaciro. Uyu munsi wa none duhagaze ahangaha imbere y'abera bawe Mana, imbere ya kamera, aho isi yose igiye kudukurikirana, yaho ugiye kumva imirimo wakoze ku buzima bwacu. Waratuzuye twebwe abari bapfuye Mana, turakuyegereje muri kino kiganiro. Ndabizi kuko ikiganiro kizumvwa n'abantu bose, kandi muri abo hari abo wagiriye neza, hari n'abandi bakiri mu bubata nk'ubwo natwe twabagamo. Mwami Imana, buri muntu wese umugenderere, kandi ikiganza cyawe kibane na buri muntu wese. Abumva ubuhamya Mana, uhindura ubuzima bwabo. Abari mu rugendo rugana Isiyoni, ubuhamya bubakomeze, maze icyubahiro kibicaho ko ariho gikwiriye, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Nshuti bakunzi bacu, twongeye kubaha kaze uyu mwanya. Tugiriwe amahirwe yo kuvuga imirimo n'ibitangaza Imana yakoze ku buzima bwacu. Twabonye Imana, turongera tubona Imana, n'ubikomeje kutwiyereka. Twigeze gutanga ubuhamya. Abantu benshi baravuga ngo tuzosubire tubaho ubuhamya, ariko ubuhamya twatanze twabutangiriye kure, ariko ubuhamya tugiye gutangira tugiye kubabwira uhereye mu buzima bwacu, kuva tumaze kumenya ubwenge ndetse kugeza iki gihe turimo. Ku batanzi amazina banita Mutware Manowa. Ndi umugabo, mfite umuryango w'abantu 7, mfite abana 5, abakobwa 2 n'abahungu 3. Imana yatugiriye neza mu rugo rwacu, Imana iduha umugisha w'abana. Ndi umugabo uvuka mu bana 9, muri abo bana 9 akaba ari nije mukuru, nije mfura. Mvuka mu muryango ukijijwe, muryango w'abantu bazi Imana. Ubuhamya bwanje ndabutangirira kure, maze kuba umuntu muzima, aho nari maze kugira imyaka 14. Ico gihe muri jewe nafashe icyerekezo cy'ubuzima bwanje. Ico gihe nico gihe navuye mu muryango nza gutangira ubuzima bwanje, aho ninjiye mu isi nkoreshwa na Satani. Satani yankoresheje ibintu byinshi, ariko Imana ishimwe kuko Imana izikura kure. Reka dusome iri jambo. Ijambo riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya mbere n'umurongo wa 12 turageza ku murongo wa 14. Haravuga ngo, ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije, yuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa, akangabira umurimo we. Kuri 13, nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, ariko nababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Kuri 14, kandi ubuntu bw'umwami wacu bwarushijeho
kunsagirizwa bufatanijwe no kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Amen. Ijambo ndarikunda cyane, ni ijambo rijanye n'ubuntu nagiriwe n'Imana. Nababwiye yuko mu myaka 14 niho natangiriye ubuzima bwanje, naho ibindi byose umuntu yakoze akiri umwana navuga kuko nabikoreshejwe n'ubwana. Mu myaka 14 nibwo niyo myaka natangiye kumwa inzoga, niyo myaka natangiye kumwa urumogi, niyo myaka natangiye gukora ibyaha byose byangwa n'amategeko y'Imana. Mu by'ukuri nakoreshejwe byinshi na Satani. Ndibuka igihe namwaga inzoga bwa mbere, nza nibuka twari ahantu muri iki gihugu cy'Ubembe za Fizi, aho umuntu yari umwungeri, kuko niwo murimo nakoraga cyane. Nabikoreshejwe n'abacu mu inzoga, ngo zimwe numva zinguye neza. Noneho ahantu twabaga habaga umubu mwinshi, noneho nkabona abacu bungeri ko baramwa urumogi, noneho baryama ibo nkabona umubu ntacu babwiye. Noneho mbabajije barambwira ati ni iri tabi tuzatumwa. Naje ndababwira ati mumpezeho nanje mweho ndebe ko bigenda. Barantekereye barampaye ndamwa, ngo mare kumwa ndasinzira nicuye bukeye. Noneho numva biramfashije, numva umubu ntacu ntwaye, mbona ndasinziriye. Noneho nanje ntangira kwiga kukimwa, numva kinguye neza mu buryo nakimwaga nkumva muri jewe ndanezerewe, nkumva n'akazi k'ubwungeri niho ngakoze neza. Ndakomeza muri ubwo buzima, narakimwaga namwaga inzoga bikankoresha amakosa, nafunzwe inshuro nyinshi. Ndanibuka inshuro ya mbere mfungwa, nakoze amanyanga maze kumwa itabi ry'urumogi n'inzoga. Noneho ngo mpure n'umuntu mu nzira, numva ko muri jewe ijwi rimbwira ngo nimukubite, kandi yari umuntu unduse. Ndamuhagarika, ndamubwira ngo hagarara. Arambwira ati se mpagaritse kubera ihe mpamvu? Ihagarara. Muri jewe numvishe ijwi rivuga ngo ngukubite. Noneho mbanguye inkoni ngiye kumukubita, kuko yari umuntu undushije amagara, aransunika, ariko nanone muturuka inyuma ndamukubita. Aragenda aja kundega mu basirikare. Abasirikare baramfata baramfunga, baranankubita cyane, bambaza impamvu. Nanje ndababwira ati ibintu mumbwira nta makuru yabyo nzi, ko ndabona uyu muntu karambeshera, yashatse gusa kungirira nabi, yashatse gusa kunyagisha, yashatse gusa kunkubitisha. Ariko mu by'ukuri ibyo nakora byose nabikoreshwa no kuba mu buzima butunze icyaha. Nkomera muri ubwo buzima bumusinzi, nkomera muri ubwo buzima bwo gukorera Satani. Ikimogi kinkoresha amakosa menshi, ko ndihuta kuko amakuru yose cyangwa se ubuhamya bwose umuntu yogira ngo abuvuge bwo twari igihe kirekire, n'amezi yoshira, kuko ibyo Imana yakoreye umuntu ni byinshi. Namwo ikimogi ku rwego rwo hejuru, mu buryo nabaga no mu buzima bwo kwiyoberanya nkigira uko ntari kubera ikimogi. Zanibuka igihe kimwe hari ahantu nabaye, ahantu bita kumunanira, abantu benshi wenda bohamenya. Aho naho twakora umurimo w'ubwungeri, kuko umurimo wo kuragira ni ikintu umuntu yiyumvamo cyane. Icyo gihe dukora amanyanga, zewe n'undi mwana, hari undi mwana twabanaga, sinshatse kumuvuga izina ryiwe. Dukoreshwa amanyanga n'inzoga, kandi ari jewe mubwiye kubikora. Icyo gihe turahanwa,
abasirikare nanone kandi baradufata baradukubita. Ico gihe twafunzwe igihe kigera ku kwezi, ariko baza kubona yuko natwe ivyo twakoze vyose ari ubuyobe, ari ukutamenya, baza kuturekura. Turongera dutura muri ubwo buzima, ariko njewe ahantu hose nabaye mu buzima bw'icaha, nakoreshejwe icaha na Satani. Zanibuka igihe kimwe mw'iposho, twashikaga mw'iposho, iposho abantu bahazi ni muco hagati ahantu bita mu Mikarati kwa Ntayoberwa. Namaraga gusinda, namaze no kumwa n'ikimogi, abakomeretsa kurya batereka ibintu, nkazagenda ntora ibintu, ntora itabi, uvuze ngakubita, ngatora inzoga, hari inzoga zahabaga ni za Kawizi, uvuze ngakubita. Kandi sinatinya ngo abasirikare, kuko niyumvaga muri jewe nkumva ndihagije, nkumva nta muntu wonkoraho, nkumva nta musirikare wonkoraho. Habaye igihe kimwe, ico gihe nari ntashi iwacu mu Bijombo, nasinze mvuye mw'iposho, ngo nshike mu nzira, numva ko muri jewe ijwi rinzamwo rimbwira ngo umuntu wese muhura mu nzira mukubite. Nzanibuka nahuye n'umugore wa mbere, mubana ndamuhagarika, ndamubwira ati mukecuru hagarara aho ngaho. Arahagaze, tese niki data we? Ndamubwira ati se mukecuru kurambona gute? Harambwira ati njewe nta kibazo, ko ndabona uri umuntu muzima kandi umeze neza. Ndamubwira ati se mukecuru ntiwabona ko nasaze? Arambwira ati yereka nta makuru nzi. Wasaze se data we? Vyagenze gute? Ndamubwira ngo wiruke cyangwe ngukubite. Wa mukecuru gihe yaza hahita haza undi mugabo, wari uri kumwe n'umushi. Noneho mpita nsiga wa mukecuru, niruka nsanga wa mugabo na wa mushi, ntangira kubakubita inkoni, basubirayo babirukanka. Nahura n'umuntu ngakubita, ndagenda. Ico gihe naje kurara ahantu bita mu Karumyo. Mu Karumyo ndaharara buraca. Zanibuka wari umunsi w'iyinga, nanone ngeze mu nzira, kuko nari mfite inzoga nagiye ntora kubakomeretsa n'ikimogi cyinshi, ndamwoye ngo ndangize. Nanone ryajwi riraza kandi rambwira ngo abantu bose muzoza muhura mu nzira uzugenda ubakubita. Abazi ushitse ku maresitora yo kuri Kangwe ugiye kwika kuri Gwerera aho ihuriyana na Kananga, hari inzira imwe zija mu Bijombo, hakaba n'iyindi izamuka ija mu musozi aho bita kuri Nyarushasha, cyangwa se inzira ija za Gahuna. None numva ijwi rimbwira ngo we komeza iyi nzira ija za Gahuna. Ndagenda, nanone abantu bose twariko duhura n'abantu ngakubita inzira yose. Abantu bose duhuye ngakubita inzira yose. Ndagenda ngo nshike mw'iposho, nshike mu Gahuna, mu isoko yo mu Gahuna habaga isoko y'iyinga. Noneho mbona umugabo uhawe unyitegereza, ndamuhamagara ndamubwira ngo tiwa muzewe mpeza ku itabi. Ati njewe ntabwo nzanywa itabi. Si wowe twasangiye wa munsi, ariko kwari kumubeshera, kwari kugira ngo ndebe ko yongurira itabi. Arambwiye ngo ati njewe ntabwo nzanywa itabi. Ndagukoze isoni ndamiza, ndabwira abantu yuko uzumwa itabi. Ati mpeza itabi cyangwa ngurira itabi. Noneho abona yuko nza kumukoresha amakosa, kandi nabonaga ari umugabo wiyubashe. Arambwira ati noneho kuntu tugiye kubigenza, tugiye hariya babacuruza itabi, jewe ndabwira umukomeretsa wowe usike uritore, jewe ndasigara nishura. Wa mugabo aragenda abigenza uko nguko, ntoye itabi. Hakaba hari umwana twabanaga Ibuvira twiganyega, buriya Satani ni mubi. Noneho wa mwana arandangiza, ashaka nko guseka kubera akanyamuneza kuko yarambonye.
ndamuhamagara ngo ngwino hano, araje. Ndamubwira ngo ndagufasha. Ati wangiriye nabi none ngiye kukurega. Ndabwira abasirikare yuko wari umusirikare. Noneho wa mwana ashaka nko kumbembereza. Ndamubwira ngo jewe ntabwo nkinishwa, kuko numvaga nasinze nuzuye imbaraga za Satani, kandi nkumva nta muntu wonkoraho, kandi nkumva nogirira umuntu nabi, nkumva ari byo binejeje. Mpamagaye umusirikare umwe ndamubwira ngo uyu muntu yari umusirikare kandi yari yaracitse, none ga mu mujane. Ubwo ngubwo bahise banamufata, bamuhambira imigozi, baramumanukana. Turagenda. Ico gihe twavuye aho ngaho mu gatanu, nza nibuka twari kumwe n'umugabo umwe kandi akaba na data wacu. Imana ishimwe kuko nawe yaje gukizwa, ubu ni umupasiteri ukomeye kandi uvugira Imana, uhagaze neza. Ico gihe twasangiraga ikimogi kandi mu muryango tukavukana.